lại người chỉ mi thăng na này ba người à sừng tây bực cụ go thăng na này ba người chỉ nên quan trọng mừng tông na này nang này sừng tây bực cụ go thăng lại này hay chỉ ta này cái sừng gió tôi nó sai mà nó sport điểm vising tây sừng ở đây কিছু cụ go cái mà nữa जे जागा जुदा जागा वो हंके चंग population कम रो हंके आसग opportunity माया फिर अब चंग sport नि बिसिंगते साइ चुंग फन जदि गोरों खा हंखा के जों national international लो थांनानै जोंनि opportunity दङ हानि मावै जोंनि महाराष्ट्र नाहरमो जे तिनि TTAADC सुपार लीग सिमि थंलवै बाथाक पाया जों फाइनाल सालो जे तिनि अर सुपार लीग थंनाय प्लेयार्स रनो जों national international लो बाहाके तलाङै तङै रइमानो अमसिनि वानसमो महाराष्ट्रनि वानसमो दङ गेचिनि प्लेयार रनो हानि बां कबक जावो फाइदिनि र काहांके थंगै कुसुओ गाय थांलायनाय होनै छाक थालायदि दैबो जे तिनि अर जागा थुंया र नायफैनाय र बरक बहायनो जे स्पोर्टनि बिसिंतै जों बाहाके कुसुओ कालायनाय अमसों जातियाव मुं तंलायनि नांनाय जतनि जातियाव मुं तंनि नांनाय कारण जों जतन साइमानो जोंनि जुदा फिल्ड आसो कुसुओ कानानि हेके जोंनि कम पपुलेशन बाय जों आसो कावै माया किन्तु स्पोर्टनि बिसिंतै म्यूजिकनि बिसिंतै जोंनि अपरचुनिटी दङ आरो जागा बरफनि कुनो पपुलेशन मेजरिटी ओंनि नांनाय अमहायरक करै जों 11 जना प्लेयार दंनाय रनि बिसिङाव फनो जदि ठीक ठाक हंखे जों कुसुओ कावै थांवनि जोंनि अपरचुनिटी दङ हानिबां जतन ओ वान सम मोनो नाहौै कुसुओ कालायनायनि बागै जातियाव मुं तंलायनाय जों TTAADC जेफ्रोफ्रोनो जोंनि स्पोर्ट म्यूजिक अमहायनो जों बाहायके अपरचुनिटी रमनाय अमचिनि जातियाव मुं दङ जदि रावनि बिसिङाव दैबो हेल्प नांखांखे भबिष्यतआव जों खायलायनायनि बागै जोंनि महाराजा जेफ्रोफ्रोनो जातियाव गय दङ ओ सिगाङावबो जों क्रिकेट न दैबो गलि गलि गामि गामिनि बर' रंनो नायतुक तबवानि बागै जों क्रिकेट एकाडेमी खुलावनानि बागैबो जों लॉन्च खायखा एकाडेमी खुलावनानि बागै फाउंडेशन स्टोन लेइंग प्रोग्राम खायलायखा ओ क्रिकेट थंगै बहायनो जों जोंनि जुबक रंनो जों बसकाङाव कुसु गारवै मानाय होनै जों आसा खायो इंगे फायदि आसा क गोबां साया दिनै जेहेतु थंलायमानि मैच नायलायनाय तंथलायनाय कप्लाय केचे ओंनाय हायफानो जों जोंनि वानसं मुं गायसनो तंनि नांनाय जों थानसानि बिसिंतै बाहायके बसकाङाव जों जोंनि तिप्रासा जों कुसुओ कालायमानाय अमचिनि जातियाव मुं जोंनि वानसं मुं तंनि नांनाय ब्लायखे हामबाय जतन खुलुमबायखे बेलायखे हामबाय सर जोंनो नांगौ माने कौनो सायखना रखा फदी ताइबो गुबुन सालरगो जों अमहायनो जरा खामाना निखा खायो फदी अजराव जों तैसेन हाय नङैनो हानाय सिनि बसकाङाव सिनि स्पेशल गेस्ट सर लालमिं थांगा दालong retired from Nehru University, Shillong. I coach from different football club like Langsning FC, Royal Wangdo FC, and Arima FC. Sir, no jorane kok thaje thenisino naragnan bagishini bishimo. First of all, I'd like to thank the organizer. First of all, I'd like to thank the organizer of this tournament, that is TTAADC. Actually, I did not prepare to give a speech. I'm not a good speaker also. And Honorable or CM and Honorable MLA, all the EM of TTAADC and dignitaries and all present here. Today, actually, our Sir EM, respected Mr. Suhail, invited me to attend this final program. And actually, I'm very busy, but still then I told him that I'll be there. First of all, what I want to say is today is just to appreciate the organizer of this TTAADC Super League football tournament, because I could feel that their intention of bringing the youngster footballers to a higher level.
because unless they get a platform to exhibit their skill, I don't think our young talent footballer they can go up. So I think with this organizing this type of tournament, I think our young football talent player will be able to play in I-League, ISL, India, and so on. So I would like to thank again that TTAADC organized of this Super League football tournament and for organizing this type of football successfully. Thank you so much. Belaka hambai phadiyo zaro sing tournament ni bakhak sing thang lai sine te we should declare dia and so joto team rono angkoi ne I can't stand still. Hello. Phadiyo zaro sing joto basalene sini tahute bu sing jara tongnai ro joto sing basalene basalai sing sini national anthem sing rasab layene odaro sini bagai music tamere sangai tai sing joto tahute bu sing oro je phaijak tahute bu sing joto no kobok jago please joto basai maka ke belai ke hamnai bon yagulono sini tenini dignitary stock sini football team ro introduction no thanglai ne sing joto basalai ne sini national anthem ne bagai जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे belai ke hambai phadiyo zaro sing sini adong sunu sing oro sini team ro malai na bagai tai borni introduction ni bagai sing nungui na halai ne sini jara sing we baksa phaija ro dangso asukjak jotona koina na yang sini team ro we baksa phai malai borni introduction khai na bagai
ซึ่งจอตัวอยากพวกเขาเลยเนอะทีมกันนี่บ้างไง Not Dragons ไทยทีนี้ next team ตรงก็ Gomati Tuskers ตาเขาตัวบุกชงตาอุบลนี่ introduction นึงตรงก็แต่ยังข้าใครนอร์จอตัวนี้เบลล์แค่ต้องตัวเพลย์เราพายจังทีนี้ match ไหนนะบ้างไง final tournament TSL season 2นอร์นี่บุษของทีนี้มาถึงจังไหนऔर जंप चलानी और स्टेडियम और ताकते उसमें पहले के intense game play सिंगती नहीं मनाई पहले के interesting सिनी referees लोग जो तो टीआर ताई अब हाई कनो सिनी dignitaries लोग जो तो नो player लोग बैठाई handshake लाई बने introduction नंगे तो सिंग अब हाई कनो तिने निजे match नो पहले नाइट तो play सिंग नाइलन है खायो ताई पहले के नाइट तो नया match तब नहीं बा final tournament आशुक्षा 58 matches थंगलाई तबो final match हो सिंग शॉक पहले जाक venue change करे जाक आप या अंका खायो जो तो नो तिनी टीआर नोंग ना ताई ओ match नो चेंग ना बकाक सिंग थंग लाई जोंगो kick sini barang-barang senang kowe ne yang o kick off play cengir na bagai Nice. Apa hai keno football no sing tini ni tournament no sing cengir relation ai. Belai ke energy kana tayang kakayo tini match belai ke nai thok nai. Apa hai keno no match nor nai mani tongo tang te bushong belai ke nai to play tini ni match no sung nai le manai Khumpui jalani o stadium o tai ab hai keno suno there are live nai na ni once we tonai ro nor suno nai manai TTAADC ni official page o tang te bushong commentary tongo ang Milton David my English te kok bro tai ani lo go Hindi commentary tongo Mithun Das Paiso. Mike nanti bayang lo. Mike. Jadi ke baik kok sampai saya. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer. This